Akhensa ku va mpfule channel ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel leyi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni la ku vulavula hi leswi vanhu va Rivonia or vanhu vo khendla why va rhandza too much show off. Mi ta swi vona lomu ku fambeni tindhawini to hambanahambana vanhu lava va rhandza ngopfu ku voniwa ku ze va rhandza ngopfu ku voniwa swilo leswi swo va byela ku phela loko i fika evanhwini i fanele i tikomba ku na ku tirhela ku na lava van'wana i ta kota ku va joyinisa va recruiter va ta joyina or va ta la na vona va ta khendla. Loko mo languta vanhu va khale a va khendla vanhu va khale a va ya a ku khendleni a na masiku lama hi swi vita Rivonia, Red Room, Red House a va ya loko va ya tindhawu letiya vona loko va fika le va fika va va nyika sweswi va va nyikaka swona va khendla a meka sure loko a vuya i fika a xava baki kumbe a xava teretere kumbe a xava tiraka kumbe a aka vhengele leri a ri kota ku nghenisela mali mara swilo leswiya swa swi tiva ku ti-custom ti ta too much because i na vhengele ivi ri n'wi endlela mali a va na teretere ri ta n'wi rimela hi nkarhi wa xirimo vanhu va ta va tele va ta kombela ku rimeriwa a rima ivi na baki mi kuma ku siku na siku yi ta hamba yi rhwalela vanhu tinhundzu hala ma swi tiva ku khale tixopo a ti ri kule mi kuma ku munhu a tshama le ndzeni ka bungini va xava swakudya ku exitandani van'wani mi kuma va kha va suka ka Malamulele va ya xava miceka ku exitandani van'wani mi kuma va kha va suka vo Siyandhani futhi Siyandhani yi kusuhani van'wani va kha va suka ka Hlaniki kumbe va ya Giyani kumbe va ta xitandani van'wani va kha va suka a Blankwater va ta xitandani kumbe va ya Giyani a kuma ku munhu luya va n'wi nyika mali hamba va xavela swa ku mugayo timpahla yini se lava masiku lama show off va yi rhandza ngopfu loko mo languta vanhu lavani mi ta swi vona na n'wina ta swi vona mi byela ku vanhu lava xilo lexi xa ku byela ku ti kombisa ku na ku tirhela mi kuma munhu wa kona ku xaviwa ti-brupha tiyindlu ta kona na n'wina ma yi vona ku ya lehi yona ivi ku xaviwa na timpahla leti to durha letiya loko fika a tindhawini leto hungasela mabyala ku xaviwa last number loko ndhawu yeleyo khome byala byo karhi kuma ku byala lebyi byi durhaka ku tlula mabyala ku xaviwa byona a vo ti endli vanhu lavaya mi twisa a va ti endli swilo leswiwa swa ku byela i fanele ti kombisa ku ni kona loko nga ti kombisi ku ni kona ni ta teka loko nga ti kombisi ku ni kona ni fambisa wena se i endla yini i meka sure ku ti protector naswona a kha xi protector sayitini a kha xi tirhela because loko a kha endla so i va a kha recruiter vanhu vo hambanahambana that's why mi vona ka yin'wana video loko ni valungu na vavasati too much masiku lama va ngheni ngopfu ka ndhawu liya vavasati va masiku lama na vona va swi lava ngopfu va lava ku endla va lava ku joyina le ka nhlangano luwa ku na vona va ta kota ku komba vanghana ivi munhu a kuma n'wi vona mani a ya dyondzela dokodela kumbe i engineer or i yinini ni nge tluriwi mina hi munhu luya na u ta va komba ku doctor byi na mali vu engineer byi na mali or ntirho lowu tirhaka wu na mali mina ni na mali ku tlula yena i na mali ku tlula yena because mali liya a wu yi tirhelanga a wu yi jilekelanga because i kuma ku hi vhiki xilo lexiya swi ku endlela vo ma 300,000 400,000 hi vhiki ntsena ende loko fika vanhwini i fanele i meka sure ku i komba show off van'wani va vona loko munhu languta va fika vanhwini va fika va phaketela vanhu mali va nyiketela vanhu timali va ku a khoma la teka laha munhu a teka a ku nyika 1,000 a ku ta xava cold drink loko i nga nwi cold drink a ku nyika 2,000 a ku a ta kuma 12 nyana kwalano hi 2,000 yaleyo because of what xi ku byela ku a wu tshami na mali liya i fanele i ti kombisa loko u ri vanhwini kumbe na ku tirhela right through fanele ti kombisa ku okay loko fike wena un'wana na un'wana wa swi vona ku ku fike nga karhi hi fika hi xavela mabyalwa mo durha yi endlela swilo swo durha ivi hi dya na swakudya hinkwaswo hi xava hi mali liya because yena a nga luzi nchumu a swi fani na mina na wena hi nga ta fika okay i fika loko ku ri na ntlangu va ku a malume mi hi xavele cold drink ivi humesa 100 rand va xava cold drink i heleriwe se luya a nga heleriwi because leswiya swi n'wi byela ku komba ti kombisi ku wena i kona va rhandza ngopfu ti show off vanhu lavaya xo va byela ku i fanele ni komba ende i fanele recruit
loko ta lani fika ni ku endlela hi fanele mi make sure ku na wena yi tisa tin'wana ti-customer ku tala loko mo languta group leyi grupani hi xiyona yi famba hi xiyona a yi mikisana na vanhu loko u ze u kuma ku group leyi yi vo ma 20 ivi fiki tshama hansi va languta ta swi ku vutomi lebyi va byi hanyaka vutomi bya xiyimo xa le henhla mara hi vutomi bya straight i vutomi bya yini i rifumo ra ngati i rifumo ro xava i rifumo ro heta maxaka lomu ku fambeni siku na siku ha va vona na lomu tindhawini to hambanahambana vanhu lava va rhandza too much show off ende a va lavi ku byeriwa loko u n'wi byela swilo karhi kumbe u n'wi byela timhaka ta yena mi ta olova badi a nga ku lavela na vanhu va ku dlaya because mi susa xinkwa a non'wini or n'wi susa swakudya tafuleni a nga ku lavela na vanhu va ku dlaya ku munhu lowo ni boxaboxa swihundla swa mina na vasati va kona va fana byi rhandza too much ti show off lomu langutela ka social media mi cheka ka social media vanhu lava vo ya Rivonia or vo khendla or WhatsApp mi va languta ka social media they make sure ku va tshama kha va posta xin'wana na xin'wana ka social media ku mi swi vona ku yena yi na mali mara vanhu lava nga dyondza va nga na ti-masters va nga na degree a va posti swilo leswiya munhu ti tirhela ntirho wa yena miri na ti xavela ximovha a ka yi level mara mi nge n'wi voni a posta ka social media ku vona ni ake yindlu ya so vona ni xave movha ya so vona na bank ku nghene mali ya so mara lava va le Rivonia lavo khendla va make sure ku xin'wana na xin'wana hambi u xava movha ya 1 million ya postiwa i le ku dyeni ku hi ku wa posta xin'wana na xin'wana wa posta ku mi komba ku mina Rivonia ya ni tirhela tanani mi ta ni joyina ivi mi n'wi joyina a mi recruit ivi na n'wina se mi ya heta maxaka mi va valala mindyangwini ya n'wina mi va valala ka maxaka na khensa ku va mi languti channel Danko.